حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 امامن مجا ایکڑو امام نیشاپور جے شہر میں آیا نبی جو بچڑو آل رسول نیشاپور جے شہر میں اچن تھا پر چہرے مبارک دے متھا نقاب اوڈھل ہویو چادر جی جھنڈ لگل ہوئی چہرو مبارک ڈھکل ہویو مصطفیٰ جو بچڑو اچے تھو تا گدھ مبارک تے سوارا جنہیں نیشاپور وارن کے خبر پئی تا حضرت امام موسیٰ کاظم اچی رہو تا صغیر کبیر ننڈا وڈا نیانیوں مرد سب مصطفیٰ دے بچڑے دے دیدار جلا باہر نکری پیا جے منہ گھر اچی میں دھرو تھیے مہمان تا پیکن سودو پان گھر تڑ گھوریاں گھوٹتا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم سنو جنہیں نیشاپور جے قریب ایندو ویو تا لکھے مانو سندن اگیا پویا دیدار جی جھلک دسن جا مشتاق بیٹھا ہویا ان وقت جا دنیا جا ودا ودا محدث حدیثن جا امام حضرت امام موسیٰ کاظم جے دیدار جے لایا محدث شیخ اسلم بن توسی وڈو وقت جو محدث تھی گزریو ربیہ وڈو وقت جو حدیثن جو امام تھی گزریو یہ امام بھی آیا عوام بھی آئی او سنا اجو اساں جا مطالبہ ہیں ہکڑو تا اساں کے چہرے تا پردو ہٹائے پنجے مکھڑے جو دیدار کرایو بیو تا اساں کے پنجی ابانے سلسلہ سند ساں پنجے ابانے واسطے ساں کا نبی سونے دی حدیث بدھایو جنجا راوی سب تمہاں جا ابانا ہوجن سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم فرمایو توجہ بئی درخواستوں مکھے قبول ہیں جیڑی مل چہرے مبارک تا چادر جو ہٹایوں تا منہ ایے پیو برے جی چوڈی جو چنڈ چمکندو سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو امام موسیٰ کاظم فرمایو تہانے بدو ماں پنجے ابانن جی سند سا حدیث تو بدایا منہ پنجے ابے کھاں بدو ان پنجے ابے کھاں بدو ان پنجے ابے کھاں بدو یہ نالا کھندا ویا امام موسیٰ کاظم پنجے ابے کھاں روایت کئی امام علی رضا پنجے ابے کھاں روایت کئی امام جعفر صادق پنجے ابے کھاں روایت کئی امام محمد باقر پنجے ابے کھاں روایت کئی امام حسین العابدین پنجے ابے حسین ابن کربلا کا روایت کئی امام حسین پنجے ابے مولا علی مشکل کشا کا روایت کئی مولا علی چیو تمو پنجے اکھن جے ٹھار دل جے دلدار محمد کریم کھان بدو مٹھے محمد کریم چیو تمو کے جبریل بدھایو جبریل چیو تمو اللہ کھان بدو اللہ تو فرمائے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی لا الہ الا اللہ مو رب جو کوٹا مو جو حفاظت جو کلو مو رب جو محفوظ کلو جہ لا الہ الا اللہ چیو مجھے کوٹ میں اچھی ویو مجھے عذاب کا امن میں اچھی ویو پوچھو لا الہ الا اللہ
मुझा दोस्तो जेडी मल सोने इमाम या हदीस पढ़ी आ तो ओडी मर लुगे हदीस के लिखण वारा 4 लख तालिब वेठा हुया हदीस जा 4 लख तालिबुल इल्म वेठा जन इहा हदीस ॿुधी ऐं लिखी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 हज़ारे लखे माण्हुनि पंहिंजे कननि सां हदीस ॿुधी पोइ वक़्त जो जेको बादशाह हुयो निशापुर जो जेको हाकिम हुयो उनखे अहिड़ी बीमारी हुई जंहिंखे इलाज दवा फ़ाइदो न पई ॾिए पोइ उन मुहद्दिसनि जन लिखी तन खे चई त इहा हदीस सनद सूदी मूंखे लिखी ॾियो उहा लिखी पंहिंजे गिचीअ सां ॿधाई त दर्द लही विया बीमारियूं लही वियूं चङो भलो थी वियो पोइ हीअं कयईं जो सोन जे पाणीअ सां उहो लिखराए इहा हदीस सनद सूदी सोन जे पाणी सां सोन जे वर्कनि ते लिखाए फरमाई थी मुंहिंजे घर में मुंहिंजे कमरे में साम्हूं रखो त ईंदे वेंदे इन हदीस जो दीदार कयां जेॾी महिल मरी वियो उहो निशापुर जो हाकिम त कंहिं माण्हू ॾिठो त जन्नत में घुमंदो थो अचे अरे म्या कर ख़बर कहिड़ी तोसां भलाई थी जे हाओ इन हदीस जी इज़त कयम जो सोने पाणी सां लिखाए पंहिंजे घर में रखियमि मूंखे रब बख़्शे जन्नत जो हक़दार बणाए छॾियो अरे हिन त सोन जे पाणी सां तख्ती ते लिखराई हुई पर मोमिन बानो जेको पंहिंजी दिलि वारी फरही ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखे उनखे न जहन्नम जी बाहि साड़ींदी न कब्र जो अज़ाब ईंदो